Kakun Nyodram National Awakening Movement kaknam kala pentep bakan penyang kertong hak election MP Lok Sabha na Shillong seat mentausnam Hendrai kan ai ka jingkersan yau nu kertong jong ki weipat ki parti ki ba omdon jing trailang bat ka Bharatiya Janata Party. Uba Thomas Pasa Vice President ka movement ulaang baka parti kalalong penkre ya ka election MDC sya ka ying dorba Thawan Khasi Hills Autonomous District Council. Pina kalian ngajongi habangi ong manginum penyang ya ka MLA election kamur ke MP li kam benjung. Jika sisi kepala ada bausnya kepala ada kalau ada berai bana kakam nginum penyakun ya kan MP election tik bat tiki ngin peni ya laki sap ki pom ngin peni ya kejing simkhia ka jongi ngin peni ya ta kejing angnut ka jongi bantrai kam na kan ka Islam jonga de konsep tik na ka benta ka jaj mende khasi ka jongi kumbang ya tip sai kedar kaknami ketika seng balak thap kerpang tangan nak benta umnya tu nak kata tangga kerteng grup kalau saya kedar hi ngimla bende sagaru hills ngimla bende ciwi mi jaka bangin ong ba ngin klannya kaknam politically nata kadang ong ba ka MP ru ngin penyakun Hendrai nak seng pada ngin hapet pada ba yanung kersan bangin ya dan benta tingin dia dan benta MP election. Dengan kerjaan yang lupa dia kasong kasih isi pada kisawan ki meeting dalam declare dia ka polling date juga MP election. Saya dan ki meeting juga seng bagi dia song perkat bagi lek om lupa dia. Jadi nak kalian kesamkan kendan dia amga hakan election MP pat bukan kerjaan no ya kan no parti. Amga dai ngin kerjaan ni asap kampa political movement kalau bakala ba ngin susau. Dengan kerjaan ni ngin kerjaan open support baik Hendrai min sapet chua yanu na kacik kalau kawakan kenam gayeng mentah ya kino ki badan bentah pak ke BCP dengan teriak namar kum kaseng i bah kini san snek ki nado aja khat sao haduk mentah nim jong hun ya kajing sensar siang kemat jong ke sarkar BCP hagi bobon ki bentah ye ingin kuat ba ke BJP kan yo be ruling nanti apakah daling te but ikwa the alternative party kin wan no but sinsar nang ba ka secularism jongka re India ngin yai penne ya pensa bada hak badai ka jimun kre jo khanam ni ka MDC election ka ban haki haunus number ada bagi benai Oktober ni hak CC meeting ni ada constitute ya ka election committee hakabai chairman ni ladai ba James M Eneng te ngila yo receive kat tu ani ki official application na ki konstitusi baper dan ki bangi ngila yo ki approach ru de haduk mentah pada impat dap ban finalize na kalian ka election committee ka kelempat dap ban finalize ban pak kita ki proposal pada sepok ka CEC te ngirang abai ya ka election committee bahkan pendap ya kikam ki jongkah MK jing temu penyeng berat kondai tengi ka basak pada kalau bangi hab verify pada ya kita ki kertong pi habangi ong ban penyeng berat kondai ni hab yo ar kondai gut pada ki babiang kam dan jengmut bagi ong ban penyeng ar kondai daga ba ai tiket pada ki bambiang ru amar kum bagi tip baka this council kam dan ya ka anti defection law tengi hi kuahi ban pencana ba ya kan kajing verification ya ki kertong ki ba apply tiket ban wat choi ka wei ka nong rim ba ki don ne em kajing ya sha kajing ya ne kata ka bangi kwa ban pet ki candidate ki ba kwa ban ikon ni kan MDC election kanang bagi kajing syakri ka jongi pada ladang ni job ni wan chakabor ni la ban pendap hok ya ka ka bangi la ju kolar ki pet ba na kapor pi hakane ka election amali ka ada kira don kendai ngut ki candidate ki balawan ban apply tiket naga party la syong ka CC meeting but hakata ka CC meeting la de berai ba nginum pendiang candidate hak amali kadau ba ka senggal asim ya ka senjami kadai ba hadir bangi perkhat ba bat upat ba boro utin ba teng-teng ka district council
kaditang kajaka ban Shong Shipor ban ikun dia ka election amali pada leni kadita ka springboard ya ki babun bai kana dia ban kabar pada ni sothui ba ni ong ba kadik autonomous district council Henry autonomy juga district council pada kadu no namar ba ka parti ke badan rule of state ka parti ke rule kaju ka parti ke rule of district council tekajan kadang kajing tuklar jong ka state government naka level juga parti ngana mau naka level juga state government ini naka level juga parti kandan baik kajing tuklar ya karkom terikam jong ka district council ti naka lenga jongi ngi sautu ba kum ka seng arpus nem ilaya linti iya dah kata kanong rum bas kem iya klem pisah hoi ki babon kinong ba kanam katulan ma kadung kita kejing sya sudah mengimlaban lain dia kata Henry kum ke movement pada kapenhun yang ikum keseng ba nakapor syakapor lada kadon ke election ne kamdon election ira long di bahmat tamban keren di himat ki jura nak bentak ka bah kamet jumpa ba ngila don be hakmat klemri mantur syakmat nak bentak ka bah kamet jumpa ba hi di nakaleng jongi yang ba lada nak khnam mentah nginum pendiang ya kini kiamali ngin syakri take kadus council nginum syakri akan rat ngin syakri sikan rat tang ya kadus council kaba borok yang ba ladangi kuak ban syakri ba ka cak mana le tadi kadus council ke ngin bat ya kata bat ikmilenti lembah kikam gibangi la ya persang bantrai lembah kanong rem baka seng ka bat ngadu arjat aduk mentah bagi pajak pai keman sa parti bat kumbalong mentai barok ki parti kala adu mentah ka state government ladaka pajak ki kuat ya ka ban yo iya kata autonomy leni kata autonomous power jong district council ai be ya kanam in sapen imengi daman bangin dan bentah pada bat kan ka state government kanang bangin la ban pendap hok e kamram ki jongi kum bakalong mentah ngi ti barok kasik sidul ko ong ba ya ki bill na district council liban pak syung governor but governor adu don kam ya kata ka advice of the council of minister governor un panjung mut na government ade kumba kalong menta ki bill jong district council ki le sepo ka state government ki sakut ang ti ars nem lais nem nang tu pada ki wan pai biang te ka pendili lut na dong syudong te balai kan ka jingyai bakala ka don lese ka te ba ka don ka jingyai dai nakaling ka parti lara dia state government ne lara dia poka district council dia lara ngiyo ka parti ka bamdan jing ada isu ka state government let's say ka jing syakri kan lang ka bacanai ba ya kari ba ka sai lembaga district council pada